ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Amen. Amen. Khonza izinhle ngixolise kobaba ngiyingane somntwana ungena nje bona isikhala bathi abafethu angiqhubeke. Amen. Lobuqile umfana la ekhaya wakacoka isibongo ngokudabuka kuseMpumalanga ekhaya la ngisabatha khona kusebambanani ngaphansi kaMshumayeli uVilane Khokhelo uMasithole ongasowadlula kodwa nawe umkhokheli wethu okhona manje. Amen. Amen. Khonza izinhle nami ngesukumiswa ukuthi uMshumayeli uke wathi akade bekhona kuJuly ngoba esho ukuthi ke sisakuJuly sinephunga likaJuly. Amen. Ngiwumuntu onamahloni ke ngiyacela ningilekelele amaNazaretha nokubhinjana ngiseyingane kuloku kuhamba. Amen. Ngicela nje ngehlabelo sika 2 verse 2. Amen. Ezinhle indaba kaShembe elikhuni ithi uNkulunkulu wasekuPhakameni akekho umuntu ongaphumela ubala athi uyamazi uShembe. Nami ngiye ngazuza inhlanhla ngaba khona emzini oyingcwele ebuhleni. Amen. Ngasuka ngomhla ka 26 June ngafika ntambama ngase ngakha ngahamba nezingane. Kodwa ngasuka la eGoli ngase ngiqala ekhaya ngathi mangifika ekhaya indoda engizalayo ngase ngicela kuyindlela yayisiphuma le ndoda ingena endlini yangenhla yayisifika ikhuluma lensizwa engizalayo yayisiphuma ingena endlini kakhokho wayo uMaqhawe yayisikhuluma yayisithi thathani imboko hambani. Sasesiphuma hamba nezingane nomakoti wakithi. Amen. Ngafika ikhonza kazinhle ngesabatha lokuqala inkonzo ngesabatha lika June ngomhla 29 ekseni uThixo wethu waphuma amaNazaretha uShembe uNkulunkulu. Wafika wayinikeza umfundisi uMadondo wakhuluma ngendaba yokuzilungiselela kaMdedele la wayesinikeza khona imithetho. Yayisintambama iphathwa umfundisi uHlabisa esiyala esefuthi ekhuluma ngendaba yokufika komuzi noma lethempeli lekhaya lemphefumulo. Amen. Wayisikhuphuka inhlanga kwase kwaba uMdedele wangena ngokulandelana kwafika isabatha yakhuphuka inkonzo yafika kuNabasho yathi mayifika kuNabasho ekseni yayisiphathwa
anti intambama isiphathwa inhlansuthi base basiyala nabo futhi ngoba kwakuyinkonzo yeyalo amen yayisiqala ngasase sibuya ngesonto ngase ngibuya ngiza ngapha ngolesine futhi ngayishaya imoto ngabuye ebuhleni amen ngayifica inkonzo futhi ngalelo sabatha ekseni ayinikeza umfundisi ujele mangaphosisi ntambama isinikeza umfundisi umthethwa kodwa wakhuluma ngendaba eyayinzima kakhulu le ndaba ukhuluma ngendaba yenzeka ekuphakameni uthi le ndaba yenzeka ezweni lakubo uthi ezweni lakubo kwaba nomame noma wayehlobo sakhe ngazi le ndaba ngoba seziningi indaba sezulwini amen uthi wakhuluma bafika bayenkosini enkulu yasekuphakameni ilanga phuma sikothe uthi bantu mabefika kulo bazobika ukuthi kunomama owayengabathola abantwana abayijwayelene naye uthi lafika ilanga lababuka uthi lathi sibanibani ingakho umkhonyana indoda yakho iganile ingabathola abantwana ngoba inawo umNazaretha wesidlo uthi phuthuma manje uhambe uye kubantu abathungayo uma ufika kulabantu abathungayo bawulungisa umNazaretha bese ubuyela uthi ngempela wahamba wathunga umNazaretha wesidlo wabuya umNazaretha wesidlo wafike wabusiswa uthi wayesehamba edlweni wayese ebaqhubeka bathola abantwana amen konze izinhle njengoba besiye kuJulayi ngiye ngikufananise nenye indaba engangayizwa le ndaba kuthiwa yayixoxwa inkosi Langa uthiwa inkosi Langa yakhuluma yathi sesikolweni yafunda incwajana ithi le ncwadi engangiyifundile le ncwadi yayikhuluma ngendaba yezilwane ezimbili uthi lezi zilwane ezimbili kwakungamakati uthi lamakati uthi kwakukhona elinye ikati elathi umnomzana othile abuya emsebenzini uthi wayeselibona likati lingene lilahle umunye wasefika walahla emgodini uthi wayeselicosha lo mnomzana wahamba nalo wayekhaya uthi mayesefika ekhaya wafika leli kati walikhulisa uthi uNazaretha wayelithathe ngaphandle lingazi lutho lekati lisaselincane kodwa wase walithatha walifaka emzini wakhe uthi wayeselikhulisa ngendlela ngeyalo zakhe uthi nokudla leli kati lalikudla uNazaretha la elithengela ukudla olwamakati lokho enikubonayo ezitolo uthi lalingakwazi okunye ukudla uthi kwahamba isikhathi leli kati laselikhula uNazaretha uthi laselikwazi ukuphumela ngaphandle egcekeni liphume ngaphandle kwendlu noma phakathi endlini liye ngaphandle mhlawumbe itshanini lidlale uthi ngelinye ilanga lathi liyaphuma leli kati uthi wayeselitshelile eselinikeze nemthetho uthi njengoba sengikuthathile ungelutho ngikwenza utho namhla unendlu yokulala nayo yonke into ngicela ukuba ungaphumeli ngaphandle kwale egceke kodwa uthi mawuphuma uphume etshanini noma uphumele ngaphandle nje kwendlu kuphela uthi inkosi kuthiwa mayiqhubeka ikhuluma le ndaba ithi kwakuJulayi ngikhumbula ukuthi le ndaba kwakunguJulayi iyayala uNazaretha kuvala umhlangano uthi yathi mayikhuluma uthi yayisethi leli kati kwahamba isikhathi lajwayela kancane ukuphuma lidlale ngaphandle kwelendlini uthi kodwa khona ishwa noma ibhade yalehlela leli namuhla njengoba ngibhuqile ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni ukuba lelo shwa lingeze lasehlela noma nami lingeze langehlela amen uthi yanwa isilibuka leli kati laselibone elinye ikati lingaphandle ligijima emgaqweni leli kati uthi laselathi hawu lona uthi laselambuka uthi lathi naselibuka leli kati lalibona libamba igundwane lilibulala uthi leli kati ejwayele likhulise kahle uthi laseliphatheka kabuhlungu ukuthi kanti hawu amakati ambulala yini umuntu ayalibulala yini igundwane ayawukhipha yini umphefumulo uthi lathi mayebuya ngakusasa futhi uthi kwathi mayebuya umnikazi walo leli kati uthi wayeseliphakela ukudla uthi la seliqala
ngosuku lingasadli ngalendlela elalijwayele ukudla ngayo. Uthi la seliphuma ngakusasa, uthi la selibuka, uthi la selibona leli kati, uthi base bahlangana bakhuluma. Uthi base bathi leli linye ikati la selibuza uthi hawu kwenzeka kanjani ukuthi wena ubulala igundwane udla kanjani igundwane ngoba kunokudla kwamakati. Uthi leli linye igundwane elikhulela emgaqweni, leli linye ikati elikhulela emgaqweni elihlala noma kuphi elinganawo umthetho kaShembe elingalihambi isifungo. Uthi la selikhuluma leli kati uthi lathi hawu phela thina njengoba singamakati umsebenzi wethu ukudla amagundwane, kanti wena uyikati elibuyaphi elingawadli amagundwane ngoba ukudla kwethu. Uthi leli kati lathi hayi inkinga yakho njengoba ungazazi lezi ndaba wena uhlala endlini wena uyakhohliswa wena. Uthi lento uthi basebehlukana uthi yayisihlala lento ilidla leli kati lalikhulela endlini. Uthi maNazaretha ngikhulume ngendaba engayifunda phansi. Uthi ngikhuluma ngani nina abantwana basekuphakameni ukuthi la ngaphandle kukhona abantu abayonibuza ukuthi njengoba nilandela uShembe yini enitholayo. Beka thina sigibela imoto noma mhlambe sihlale endleleni ezibukhasikazi njengoba nina lihlupheka nenza konke niphumile endleleni yokuba nizinandise. Bhekani nathi siyazinandisa kodwa kukho kwenzakalayo. Uthi noma nigunda amakhanda noma Nazaretha bafike benitshele bathi gundana amakhanda uthi bafike benitshele ukuthi ngani thina siwagundile amakhanda kodwa yikho into eyenzakalayo kithi siyaphila njengabantu bonke emhlabeni. Uthi kufuneka nikwazi ukuthi nina amaNazaretha ngabantwana besifungo, ningabantwana bakaNkulunkulu, nina nifa nasezulwini. Uthi wahamba isikhathi leli kati laseliyaza qala ngakufuna lokhu kudla okwakumnandi kunomsoco ukulikhuluphalisa ngoba kwakuse kungene amazwi. Angazi mina njengoba emhlanganeni inkosi siyalile ukuthi asiyekele ukuhlala ngaphansi kwabantu abangalifuni unyazi. Bese siyabonakala thina isho njalo inkosi ithi uma uhlala nabantu ababhemayo ugwayi nawe uyawubhema, uma uphuza utshwala nawe uyaphuza utshwala. Yakhuluma izinto ezibhlunguke ilanga kule ntshumayelo yalo kodwa ngeke njengengane ngize ngiyikhulume mina. Ithi kodwa iphunga likaShembe liyasuka umuhlala nabantu abengana umoya kaShembe. Amen. Uthi ngaso sonke isikhathi asifuna indlela kaShembe. Amen. Uthi uNkulunkulu mayekhuluma ngale ndaba uthi leli kati labe seliphuma likhathaza ukufuna leli kati. Uthi ngoba leli linye laselimtshelela lathi hayi inkinga yakho wena ufuyiwe njengoba basho maNazaretha bathi uShembe umuntu. Ingoba akusibona, ingoba mhlambe becabanga ukuthi thina sifuyiwe ngolimi bathi singamapets, yini amapets ilwane ezihlala endlini. Uthi lento yangena uthi lasehlubuka leli kati. Uthi ekuhlubukeni kwalo laselihamba naleli elihlala emgaqweni elinganayo indawo yokulala, elinganawo umuntu olikhathalelayo. Njengoba maNazaretha uma singanakudla sinango konke siyazi thina ukuthi igama esilimemeza uShembe unyalo lwezulu. Amen. Uthi leli kati lahlutshulwa indaba enjalo ngoba besho bathi uShembe kuyena uNkulunkulu ngeke babuke ngibafananise le ndaba yalamakati ahlala emgaqweni ngoba angaphandle thina sendlini. Amen. Uthi lase leli kati liphuma uthi lase lethi leli khuleka uma nje qhamuka igundwane la lizojahwa nguwe ngizokufundisa ukuthi amagundwane thina singamakati ngoba lase lajikela umninwalo lase libona ukuthi umninwalo uyagqilaza uhlasa endlini uyaliphakela ulenzela yonke into enhle njengoba uShembe siqoqile kumanje abantu bagcwele yonke indawo bayalimala abanye baseyibhedlela abaphuza utshwala. Namhla simsebenze kaShembe emazweni akithi eqamba ikhanda ngisho abantu abaningi masifikile bayagcwala ekhaya bazofuna lobu mNazaretha uma kodwa ngayisho lento engisho abafowethu engangikhula nabo sekwasala amanxiwa baye befike bekhala bathi mfowethu inkinga esinayo sifuna lo Shembe waseGoli. Ngithi hayi uShembe yafana ngenani kodwa ngiyengishaya uvalo maNazaretha
ngoba uShemba ngemtholanga kalula. Amen. Amen. Uthi la seleli kade uthi uShembe ilanga uma kunezinto ozicabangayo uthi mhlawumbe uShembe ngoba ethi beka isihluthu sakho yakuhlukumeza uShembe uzokwenzela indlela yokuba ugunde ikhanda. Uma ucabanga ukuthi hayi ngine pressure ngifaka amawivu ngifuna ukubonwa ngifuna ukwenzani uShembe uzokwenzela isu. Sithi ihlabelelo sala ekhaya ngihlehliswe ngubani inkosi ngasibona sengingaphandle. Iyona indaba enkulu leyo kufuneka sigade eManazaretha. Singabi intshumayelo egcineni sesisebenze kangaka emzini wasekuphameni ebuhleni. Amen. Amen. Uthi la seliphuma leli kati kanti uNkulunkulu usenze isu lizothola igundwane eliqala kwelinye ifemu lafike ladla upoison. Uthi laba nenhlanhla ngoba lona umsebenzi walo awufananga naleli ikati. Leli ikati ihlale ligijimisa amagundwane aphilayo liwabulale lidle lingabi nalutho. Uthi kodwa leli ngoba laselihlubule uNkulunkulu walo lihlubula uyise walo linakekelayo uShembe unyazi lwezulu. Uthi wenzisa uNkulunkulu ukuthi ake lithole igundwane elinopoison. Uthi laselithi liyadla liqala empilweni lingakaze lidle igundwane. Laselithola igundwane elinopoison. Uthi laselidla leli gundwane elinopoison. Uthi okubhlungu lathi lidla leli gundwane uthi ngoba liyawazi amakati bazokwenza njalo abantu basemhlabeni bazokukhipha ezulwini bakuse la basebenzela khona ngoba bona banamaqhinga akhona. Wena mawuphuma la isandla lezo uzohluleka ukwabamba lawo maqhinga ngoba kusiwa khona wena umntwana wasebuhleli uShembe unyazi lwezulu. Uthi la selalibulala leli kati laselafa leli gundwane labulawa leli kati. Uthi okubhlungu lathi maselifile lona zange libe nesikhathi sokuphala kodwa kwakhala umnikazi walo ngoba wayazi lapha lithathe khona nokudla futhi wayelinikeze wona ngoba mayelithatha elinikeza odokotela belicubungala amavethu ukuthi kwenziwa yini leli kati life. Uthi bafike bamtshela ukuthi leli kati lidle igundwane elinopoison. Uthi kwaba buhlungu ukuthi ukudla kugcwala amakhabethe leli kati linendawo yalala khona ayikho into engenzeli nawe. Manazaretha ahlaleni unyazini inkosi ibuseni kuzwile. Amen. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni baManazaretha unyazi lwezulu. Bantwana basezulwini umntwana omncane lo wakwaButhelezi ezweni laseMatuba. Siyabonga kubaphathi bethu ngicela ukubingelela kubaba ongiphethe ubawami obaba bami abashumayeli komama abakhokheli ihamente yonke eyingcwele yasezulwini. Amen. Amen. Angizoba mude kuzoba kodwa ukuyibongela nje kuShembe ngibonele lithuba ukuthi angilisebenzise sibabazi umsebenzi kaShembe mayisenzela izinto ezinhle. Amen. Basinda ngophephisa
bantwana basezulwini bekungolwesibili umhla ka22 ngisukumela leyo ndaba ngenzeka ukuthi nawe izokusiza mhlawumbe uzothi mawuhamba kulomhlaba esiphila kuwona bese udibana nalenkinga engahlangabezana nayo kwesinye isikhathi ushembe bese bakude nawe bese uthi ey ushembe akasebenzi ngisukumela usho ukuthi ushembe uNkulunkulu amen ngolwesibili mangiphuthuma khona lapha bengiya khona bengihamba nomakoti wami kule moto ebesikade siyilandile ngase ngimfonela endleleni zonqamulela mase sibuya sibheke ekhaya ngase ngimfonela endleleni ngathi ngicabanga ukuthi sidlule eSpa eBinoni ngihlala ngapha eBinoni mina ngathi ngicela ukuthi sidlule eSpa sithi ubheka nje izinto esingayibheka zasendlini for abantwana bese sifika eSpa emaparking akhona safika eSapaka angixoxe yona indaba yakithi bantwana basezulwini amen kodwa ngifuna ukunivezela ukuthi ushembe uNkulunkulu amen kunabantu abangakamazi uNkulunkulu abangayigqokile ingubo emhlophe khona futhi abayigqokile ingubo emhlophe abasamngabaza ushembe amen mangifika ngiyapaka kanti kunemoto engilandelayo iQuest emhlophe ngipake umakoti vele sephambili ufike phambili wafika wapaka ngase ngiphuma ngiyongena eSpa mangiyongena eSpa ngase ngithatha inqola kanti le ndoda yangilandela seyibonakala kamuva emakhamereni ingilandele ingibona ngithatha inqola impela lenkulu ngangena ngaphakathi mangena ngihamba noSparo wami nomakoti wami mangena kube khona into ethi angijike ngizwe ukuthi igazi lami liyashaya athi no ngathi khona ungahamba kahle ngifuna ukubuyela emuva la ngibheke khona imoto ngithi hayi ake niqhubeke ngibheke lokho enibhekayo ngiyabuya mangiphuma ngaphandle batala basezulwini moto ubula imoto ayisekho ngithi hawu kwenzakalani kwangathi ngiyagula uyazi bengayazi lento kube ngathi mhlambe uyaphambana kancane ekhanda mawukade ulanda imoto iyalahleka ke imoto bancwele ngathi uyilanda egarage uyithengile khona ngazi noma uconnection usuku uphuma ngaphandle egarage noma kusebenza ngalini kodwa khona kuyenzeka lokho imoto ibila mangithi ngiyabuza ngidukelwa ikhanda ngibuza abanye bathi uyiqeda kuphuma manje futhi ushembe wenze ngamabomu ukuthi ngingayiboni lento kodwa khona lokho kungitshelile ukuthi khona ungahambi kahle kodwa ngathi mangiphuma kwathi uyiqeda kusithela nje manje la ngezwe ikhanda liduma angazi ukuthi ngenze njani ayi mfonela umakoti imoto isihambile balahle phansi zonke izinto abazenzayo ngaphandle eSpa ngithi ngenze njani ngiyovula icase noma ngibiza amaphoyisa bethi hayi hamba uvula icase amaphoyisa azothatha isikhathi ukubuya xoxa indaba kashebe bantwana basezulwini xoxa indaba yakini mhlawumbe nawe ngelinye ilanga bazokurobha nawe mhlawumbe bazokurobha nawe bese ngithi kodwa shebe kungenzeka kanjani ayikanyatheli ngisho nala ngihlala khona emagcekeni ekhaya ayikanyatheli le moto isifika nje kanti ushembe ngoba uliqili lasezulwini wenza ukuthi le moto abayithathe la kunamakhamera khona unkosikazi uyabona amakhamera ukuthi kwenzakalani ngigijime ngepolice station ngithathele imoto bekade hamba ngepolice station mangifike epolice station ngivula icase bekhomba ukuzwalana nami cha abasebenzi basebenza epolice station amaphoyisa ngendlela abasebenza ngayo kodwa ke uNkulunkulu engimkhonzayo owushembe unyazi lwezulu la ngibheke khona ubese evusa enye insizwa yakithi ezalwa umamncane wami ewukanina wami wayiyona ephathele case ya investigator ukuthi kwenzakaleni uthe mayithubuza laba bantu noma yakhona bangena ehlathini babona ukuthi no la ngathi sidlalele endaweni wrong ushem sendlala into usenza into zakho shem unyazi lwezulu amen ngawo lo umhla ka22 ngagijima ngeza la 23 mangifika 23 ngathi baba uMshumayeli okhona baba uMshumayeli umphatha uMshumayeli wethu ubaba uMthabelo wayesebuhleni baba uMshumayeli nginodaba kanje inkinga kanje ngabikela nezinsizwa babe khona ubaba uHadebe obaba uTembe ngababikela lapha ngaphansi kwebridge babemile nobaba Magubane ngalibika udaba zalishaya ucingo izinsizwa zasezulu abafundisa abantu mabiza sabela ushaya unyazi lwezulu amehlama ngwakhuphula ngibuka lapha ngathi ngiyalibona unyazi ngoba lwalume kuzo lezi ndawo base belishaya ucingo obaba nabafowethu ababekhona ngalelo langa ushayelwa unyazi lapho lwalukhona awayizi ushembe inhliziyo edabukeni sisho njalo isihloko siyashembe sithi abangazazi lezi zindaba
anibatshela ngani yilokho okungisukumise phansi kuba bawukhala ngathi ihlobo zenu asibatshela ngani lezi ndaba babethanda ukuzizwa bathanda ukuzizwa bafethu bafikile bayezwa ukuthi ushembe uNkulunkulu kodwa abazi ukuthi kwenzakala ziyenzeka izinto bafethu la ekhaya zenzeka ngendlela yokuthi angeke bekhole namanje emsebenzini langisebenza khona bakhole bathi hayi bashe yipi lenyanga uhambe kuyona awungikhobe inyanga akwazi kwenzeka lento angaliqeda udaba lami mhlawumbe uzobe siyadideka into eyenzekile ithe my investigator lensizwe ikhuluma nalabo bantu laba ngendlela ebikade ikhuluma ibingabancengiyo phela khona isikhathi sokunganceni Amen. angithi singenwe lo moya kaShembe ngoba mina nginoShembe ngembethe uShembe futhi ingenwe lo moya kaShembe mayikhuluma nalabo bantu ayibancengi into eyenzekile bona babe sebeyithathela isinqumo sokuthi okungcono asibuyise imali amen bangcwele uShembe uNkulunkulu bathi okungcono akubuyise imali mina sengigijime ngenze njalo ngibhala incwadi kunengelozi ekhona la ekhaya ngiyaxolisa ukuxova ngumntwana ngimncane kunencwadi efundwe la ngesabatha ngacela isigoqo aguqa amakholo bekhona umama bami bonke nabafowethu odadewethu obaba bangizalayo baguqa nami bangishayisa ucingo ukuthi sengehlelwe umshopho njenganalo makuthandazwa mina ngisebuhleni ngaleso sikhathi ngagijima ngashona ebuhleni onyazini lezulu ngisayibuza ngathi izotholakala le moto kuzokwenzakalani ngathi mina angiboni ase ngithi kodwa nginoShembe nje nginengane ke lapha ekhaya encane ngithi izoba neminyaka esikhombisa lengane inokungibuza mangathi kuzokwenzeka into ngathi ingozi baba bengekwenzeka ngithi bengekwenzeka baba ngoba thina sinobani sinoShembe ngithi hayi mntana bengekwenzeka bengeke singene engozini thina emoto kwenze isimanga ngalomntwana lo engikhuluma ngaye wathi enezinyanga ezine kumama wakhe wayesephuphuma lo mntwana uma ephuphuma esesibhedlela ngangigijima ngithi ngizothola usizo kade alukho usizo ngizolithola wabe selindile esedressini lokuthi ufanele ukuthi bamnike okuthile aduduleke kuphume konke hayi kwase kufika unyazi lwezulu ngaleso sikhathi kwafika udokotela wasezulwini wayivimba yonke leyo nto leyo kwanqamuka ngathi nami ngihamba ngekhaya ngafika ngashisa impepho mangishisa impepho ngathi baba nakho sengimangithandaza kuShembe unyazi lwezulu ngathi sekunenkinga kanje njengamanje umakoti ulindele ukuthi kufanele akhishwe lo mntwana bamnike iphilisi ayakwenzakalanga abantwana basezulwini ngoba uShembe uNkulunkulu kwanqamuka ngaso leso sikhathi kade ngithandaza kwaku4 ekseni kade sivuke ebusuku kwangabo 1 mangaphosisi ngiphuthumisa esibhedlela ngithi khona usizo azolithola lokho usizo akalitholayo esibhedlela kodwa nje uShembe wayenqamla ngale nto masithi siyadokotela wathatha umntwana uyaphila manje lo mntwana unesinye isipho uyokhuluma nje ezinye izinto basengazi ukuthi ngizothi baba uthi imoto bayithathela bayazi abantwana le moto iphelele emaparking asespa masibheke footage yabonakala babonakala abantu abayithathile yabonakala yonke into eyenzekile lapha espa uShembe siyambonga abantwana basezulwini bengisumela nje ukubonga lokho ukuthi ngoba ubuyile umnikelo wakithi angikhulume lezi ndaba ngoba abantu bayasho bethi nina abantu bawaShembe nhlala ngikhuluma into engekho ayikho into enikhulumayo njalo nina nhlala into ninezinto zenu ingane nikhuluma ukuthi nikhandela izitori engekho mangazwa lensizwa ke zothi kimi ifuna ngikhombisa inyanga ngithi mina nginayo inyanga mina nginoShembe nonyazi lwezulu ngiphelele nje futhi lapha akukho kunye nginabo amen Nkosi ubusene kuzile ngoba lokho abantwana basezulwini